MC wa kuorotwa mbungeni ya kaunti ya Meru Gacheri Muthuri no rite mwingi kugwata njara na kuigika ari baba anake baria barikitie gwitwa bamamiri njira ya kubekera moyo na kubatea akerekera ntuku ya gukungwira bamami Gacheri augite ana baingi ni bethagira bakimenerwa na gutezanirwa maturene muno riria bagwata yubari babethi nongerete na kugana bare riria bathari mwana anani babatere gwita na mbere na kwewa mathomo ni untu jojo te jumuthia jwa uturo bwa umutuikare na chona njire ndiku Muthenya jona rwere ntuku ya ukungwira bamami kana ekuru bari na twana akiaria MC wa kuorotwa kirembunge ya Meru Gacheri Muthuri nora niwe murungamirwe ikundi kia ekuru ntigwa mirigene ya Southimenti nethirite akendera bamami ntuku njega na mono ekuru ntigwa na kinyana bari barabari na twana kuyukia kanyagaka kuishi amami bonde Ndene Meru a happy Mother's Day na muno nkirikanaga our forgotten heroines mpenda kuga ni forgotten heroines ekuruba ntigwa muno ba Southimenti na rambethera ndi patron wao kuvera thia our mothers tubendete muno na murungu endere kwithira akibatethagiria muno ntuku jitu kungwira Mother's Day. Kikundi kingi kwenda kuwisha happy Mother's Day ni teenage mothers. Ndene Meru tuithite tugitotongeretie na teenage mothers kuma miaka 9 kukinya miaka 15 kwina prevalence reguru sana kou nkwenda kwira kinya twari twetu twana twetu kuba wishikinya bwa happy Mother's Day. Kingi MC Gacheri ainyirite na atekagite ne kara mwana wa mware wa kana etekuga kwa mwekuru munene ariugariti wario mwana ari na kana na kona batigo chokwa skuru ageta nambe na kithomo aratigirire ana baba kagita kare bakwe watwana bombe kuthia bagichoka skuru batige gukaranja ciao bamwe bara baterete primary school bangi secondary schools ibwaga bachokwe skuru kenda bomba kenda irato bya byomba kwithira bigikinyirana bungi MC Gacheri na kungwirite mwekuru nkathantu kweja na rua na rito purite gekunda uria kuga nambirite skuru ntere chakanyakine skuru rekethire kiritana na bari barabari na twana mwekuru mwenkatha wito purite gekunda nuntu bwa kumba kwithira kireta skuru ya Greenlands skuru naja Meru ire komba kwithire kijukia ana na twana twao kwa ana bau beta skuru we Greenlands ire ikanyakine bakomba kwithira bagichoka skuru na twana twao tukamenyerwa niraba ikirasine na bathire kirasi bakajuke twana twao bakendera kwithira benatu muthiene na ritete ntumiri kiria karibonde atongeria basiasa na kinyaba makanisa kugwatanira kenda gutigira na mbeana baba nini barabara na twane kunyi aja Meru tugerie kurigeria kana kuthomithia ana batige kwewa ana bari ana na kinyabara bakwa ana bau bare ana kana batikinyetie ukurubura wa miaka 14 na kumba ku make decision kubera manto jau datebui na kuria thirikari antu babati kujukirwa itagaria nontorera kana kau komba kwithira kagita skuru kothukia mugongo jundema na kana kau no kethire tiga kuna arwa lakini nyakana gaku kongwa no kae a victim kana mwaronya kwe no ae a victim ya manto jau datekubwa ko ta society ya Meru manto jau tukira tukija tegaira muno kinyana ari ambunge kugeria kuona gutena teenage mothers kana kiwango kia teenage mothers gikwina inama report rate tocia wero weekendi rea kwa rieto ni mutugi karo.